بولتانا کردی جورینت نیوزی وار باش و دست پیک دا سرنوچه. هزین یفگه لباشوری کوبانی و عین عیسی پیش و دکفن و لحسک هجمارک تاخ و گراوات جمع خابور کنترل دکن. کلاندنا خندق سینوری جهلا ترکیه و دوما و آکپا بیکل هدف وگره ده حکومتک لگل جهپ و مهپا پیک بینه. پارچبونه کنو و تکدانه کنو جت هفگره کردی را پارتیا پیشورو خوش انا کسه بدکشینه. ناوندا چاپمنیا یا پگه دیار کرد که لباشوری کوبانی گندکو هجمار گرین استراتژیک جتاین داعش هاتن فاقش کرن. ناونده دست نشان کرد که لحریم عین عیسی جی سه خال هاتن رزگار کرن. د داخویانیه در درباری اپراسیون لباشوری کوبانی دا وها هاتا گوتن. هیزن ما شبادون لباشوری کوبانی گندین دالی حسن و هجمار گرین استراتژیک این لسروی گندی و جه چتاین فاقش کرن. هجمارا کشتی و بریندارین چتاین دوین اپراسیونه دا نهاتیه زرال کرن. هیزن وان لدردورا گندین زرک لباشوری کوبانی جه اپراسیونه کردار خست و تیدا سه چتاین داعش توی چک و جبل خانهان لسروان بمرن به دست خستن. لالیه کی دنه شروان نیپگه لدندورا عین عیسی ایریشی چند خالین چتایان کرن و دا انجام پفشینان دا سه چتا هاتن کشتن و ین دنجی جوا دوره رویان. دستگاه استخبارات سیخوری آلمانیا را گیهاند که توان و سوجن ریخستنا بیانی لآلمانیا زیده بونه و سردماوی کیجی اوه که شر کردن و ریخستنا اسلامتیان تی دست نشان کرن و نشان کرد که کوبانی بویا سمبولا برخوادانا کردانه. دستگاه استخبارات آلمانیا راپورت اخوال لسر بویرین که سال 2014 دا لوالیت قومینا بلاف کرد. ده راپور دا که با آوائی که برفره بحثا کردان و شر داعش تیکرن هاتیه گوتن که سوجین که آلیه ریخستن بیانی و هاتنه کرن لگوری سال 2013 دا پر زیده بونه و ده سری دا شر دنابرا کردان و اسلامتیان دا. لگوری راپوره که جبر شر داعش آلیگر و آلیکاری ریخستن چپگر این آلمانیا بو پکک زیده بویه. ده راپور ده هر وها هاتیه گوتن که ده شر داعش دا کوبانی بویه سمبولا برخوادانه و به ویه که دنیا بویه کمباغا قدره کردان. هر وها هاتیه دیار کرن که جبر شر داعش دا خوازین در خستن ناوی پکک جلیسته ترور زیده بویه. شر و پفچونین باجار حسک جبریا هفته که و دنابرا هزین رژیم و چتاین داعش دا بردوامه و الالیه کی دنه شروانین پگه تاخین نو کنترل کرن. آگاهین بهتر در راپورا بیدا. لحسك پفچونن تند نفرا هزن رژیم و چتین رخستنا داعش دا بردوامه و لآلیه کی دن نفرا شروانین پگه و داعش دا جیرود دا. لتاخانه شویا روجهلات و روجاوا توبخانه رژیم بارگه داعش ین کلوان تاخان بجهبونه تو باراندکه لگل شر و پفچونان هروسا و لگوری هین آگاهیان که هزن رژیم و با الیکاریا میلیشه مغاویران را چتین داعش جتاخانه شویا روجهلات درخستن و او چتین لور رویان تاخانه شو روجاوا و حوش البحر و اولور بجهبون ده همان دمه ده چتین داعش بروانیان خواه لگندن دو ابل حویس و مجرجح خوردکن پشتی کوان لتاخن باشور حسک گلک زیان دیتن تیزانین کو پرانیان اشتجین وان گندان عربن و اوکارن با آلیه تاخن کردانین لروجاوای حسک و هرن هفدم هیچ جدران راگی هندن که جدوه ددان ایواری ده فروکین رژیم جه و وارن چتین داعش لدورین پانوراما و سرباز وندایی لتاخا غویران تو باراندکن و ده انجام ده گلک زیان مادی و جانی گیهانا چتین. لآلیه کیدن شروانین یپگه و پشتی که چتین داعش تیک برن. تاخن عزیزی صناعة مساكن مرشو وحمودوريان وشاريان انتاخي وريان سركة لباكور وروجافاي حسكي كنترول كرن.
هەروسا دوپرên Rojava û Rojhilatê Çemêxabûr yên ku dikevin Başûr û Bakurê Hesekê jî ketin bin kontrola şervanên YPG û bi vê kontrolkirinê dê alîkarî li ser çeteyên Daişê ji Bakurê bajarê Hesekê werin rawestandin. Çeteyên Daişê hewl didan ku operasyonekê li dijî şervanan li Rojavayê Hesekê pêk bînin, da ku derbasî wir bibin. Lê şervanên YPG li dijî wan rabûn û êrîşa wan li ser Çemêxabûr têk birin û ew şikandin. Artêşa Amerîka û du daxuyaniyeke diragihand ku demjimêrên borî de firokên hevpeymana navnetewî 24 êrîş li dijî bargehên Daişê li Sirî û Iraqê pêkanîne. Li gorî vê daxuyaniyê ku li Iraqê firokên hevpeymaniyê 15 êrîşên asîmanî bi ser bargehên Daişê ve birîne û li Sûrî jî 9 êrîş li dijî xalên Daişê li bajarên Heseka, Reqa û Til Abyedê pêkanîne. Herwiha artêşa Amerîkî da zanîn ku di encama van êrîşan da kampeke perwerdeya embarên çekan û gelek mekanîzmên leşgerî yên Daişê hatin wêrankirin. Li gorî agahiyên hêzên asayîşê li Efrînê çar endamên Daişê ku di nav malbatên Iraqî da ji bajarê Reqayê Sûrî derbasî Efrînê bibûn hatin girtin. Çend rojên borî de jî çar endamên din ên Daişê di heman şêweyê hatibûn girtin. Rojane bi dehan Iraqî ji bajarê Reqayê Sûrî ku di destê Daişê de ye derbasî Efrînê dibin û ji wir jî bi qaçaxî derbasî Tirkiye dibin. Tê gotin ku asayîşên Efrînê ji her malbatekê 1000 leyreyên Sûrî distîne. Derbarê şer û pevçûnên li hundirî Sûriyê li Rojavayê gundewarê Şamê hevrêzên bajarê Zebedanê ragihand ku di 24 demjimêrên borî da firokeyên rejîma Sûrî taxên bajêr bi 86 bermîlên teqîner tobaran kir. Li hêleke din jî hêzên rejîmê yên ku li derdora bajarê Zebedanê bêcih bûne taxên bajêr bi 25 moşekên hawên armanc kirin û li gorî hîn jêderên meydanî ku di encama van êrîşan da ziyanên mezin gîhan malên welatiyan. Lê ta niha hejmara qurbaniyan nehatiye zanîn. Heta niha jî ku sedema dijbarbûna vê topbaranê ew e ku beriya demekê ketîbeyên artêşa azad xalên nû li vî bajarî kontrol kiribûn. Li Rojavayê Helebê hîn çalakvanan daxuya kirin ku piştî ku hêzên odaya operasyona Ansar Şerîa navçeya bihûs kontrol kirin, anha ew hewl didin ku derbasî navçeya Helebê li cedîde bibin. Di heman demê da li derdora firokeyên an fabrîkeya Leyremun, mizgefta Resul û navçeya Zehra şer di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de rû didin û ji aliyê xwe ve firokeyên rejîmê taxên ku bi destê artêşa azad da tobaran kirin. Piştî ku artêşa azad derbasî navçeyên av û biyûta Mehanê bûn. Berdevkê Wezareta Karûbarên Derveyên Amerîkî John Kirby ragihand ku kînbûna alîkariyan li ser rêxistina xwarinê ya cîhanî dê babeleteke mezin da bi ser penaberên Sûrî de çêbike. Herwisa û Kirby di kongereka çûrojnemevanî da diyarkirin ku kînbûna jêderên piştgiriyê bo rêxistina mirovatiyê dê xwarinê li ser 6 milyon penaberên Sûrî di hindir û Sûrî û welatên li derdora wê de birawestîne û ev ê cihê dilnerehetiyê ye. Texmîn heye ku bi kînbûna alîkariyên koçbertî di hundirî Sûrî de jî zêdetir bibe û rewşa sivîlan jî zehmettir û lawaz bibe. Şandê İmralî û di daxuyaniyekê de xwast ku gewaşa ser rêberê PKK Abdullah Öcalan rabe û ji hikûmet û dewletê jî xwast ku dest ji planên şer berdin. Şandê İmralî di daxuyaniyekê de daxwaz ji hikûmet û dewleta Tirkî kir ku hevdîtinan li gel rêberê PKK careke din pêk bên û bang li hêzin aşîtî û demokrasiyê kir ku berpirsiyeriyên xwe rabin. Şandê ji hikûmet û dewleta Tirkî jî xwast ku dest ji planên şer berdin. Şandaya İmralî ya ku ji parlamenterên HDP Serî Sûreya Order, Pervîn Boldan, İdrîs Baloken û hevserokê Kece de Hatîp Dijla û Ceylan Pakiryanîk pêk tê. Dewleta Tirkiyê kolandina xendeqê li ser sînorê Rojava û Bakurê Kurdistanê didome û di heman demê de tevgera xwe ya leşgerî li ser sînor zêde kiriye.
هاتا دیارکردن که ترکیه خندقه به درێژبوونا زێدەی 100 کیلومتران کۆلایە vê carê du xendaqan li kêleka hev dikole û di navbera wan da çek û tangan hatine bicihkirin. Di heman demê de tevgera leşgerî ya li ser sînor zêde kiriye. Xendeqê tê kolandin bi kûrbûna 4 metran e. Serokê Partiya Dad û Geştpêdana AKP Davud Oğlo ragihand ku her du partiyên Partiya Gel ya Komarî CHP û Partiya Tevgera Netewî MHP ji bo pêkanîna hikûmetê ji AKP nedûre û eger heye ku li gel wan rêkeftinan bêkirin. Oğlo û bi dataya behsa Partiya Gelan a Demokratîk HDP jî nekiriye. Peywendî nivêyekê bi redkirina HDP-ye derbarê pêkanîna hikûmetê li gel AKP hebû. Li gorî rayedarên HDP eger AKP hikûmetek li gel MHP pêk bîne projeya aşîtiyê li Tirkiyê dikeve metirsiyeke mezin da ji ber ku MHP partiyeke necadperest e û bi tişê wayan li mafên Kurdan mikir nayê û nabîne ku Kurd xwedî mafin li welatê Tirkiyeyê. Rayedarên li Enqereyê dana diyarkirin ku leşgerên Tirkî li ser sînorê Sûriyê roj bi roj zêde dibin û di nav wan de jî hêzên taybet jî hene. Serokê hikûmetê Ehmed Davud Oğlo da diyarkirin ku leşgerên welatê wî wê derbasî Sûriyên bibe gava ku ewlekariya Tirkî rastî gefê were. Oğlo da zanîn ku welatê wî aniha ti operasyonên leşgerî li ser zemîna Sûrî nake û tekez kir ku eger ti metirsî li sînorê wî çê nebe ew derbasî Sûrî nabin. Artêşa Tirkî ev bûye hefteyeke xwe li ser sînorê Sûriyê belav dike piştî serkeftinên meydanî ji hêla şervanên Kurd ve li herêmên Kurdî li Sûriyê. Ji bo rewestandin li ser vê babatê em haberê xwe bidin bajarê Kirkamiş li Tirkiyeyê û li gel me ye bi rêz hikmet Dorgun Rojnamevan. Keke hikmet û bixêratî vê bultenê gelo me dixwaş tenas bikin li sînorê Kirkamiş di navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê çi diqewime û giraniya wê leşgeriyê çi ye? Belê roj baş em niha li ser sînora Kirkamişê ji alî me jî bajarê Cerebrûsê bajarê Cerebrûsê destê daştay ev ve heft rojin leşkerê Tirkiyê li ser sînorê Sûrî û Tirkiyê xacî xadigirin û sevkiyatê dişînin dihûn jî û îro jî pir leşkerê Tirk hate bajarê Qirkamişê û hate bajarê Kilîsê û em bêjin wesayetê xwe giran anîne ser sînor û tangê xwe û bisê xwe û biçekê xwe giran anî ser sînor danî. Belê kek hikmet min dixwast vêyekê tenas bikim li gorî şopandina te gelo çima rayedarên Tirkî hêzên xwe birin ber Kirkamişê çimkî Kirkamiş bidin li aliyê Cerebrûsê ve dibin destên Daişê dane û berê xwe nedin aliyên din wek aliyên ku dibin destê şervanên Kurdan e wek Kobanê, Girê, Spî çi deverê din jî hene. Belê bi rastî em bên leşkerên Tirk hêzên xwe tir anîne Kirkamişê yanî li sînorê Cerebrûsê û rayedarên Tirkî gotibûn gava got YPG û PYD eğer bi Cerebrûsê keve em ê êrişê Sûriyê bikin em jî bikevne wî cî rayedarên Tirk divên li Cerebrûsê Türkmen hene divê em ê wan biparêzin. Bi rastî jî heta ne em bê çi êrişek nebiye hêzên YPG hatine ber sînorê Cerebrûsê. Belê. Keke hikmet di mijareke siyasî de li hundir Tirkiyê min dixwast tiştekî din ji te nas bikim hîro AKP banga MHP û CHP dike ku hikûmetek ava bike. Gelo dengê HDP li vê derê kê derê ye û tê biryarstandin ku hikûmetek ava bibe bê ku li HDP vegere? Deste bi rastî em bê hikûmeta AKP û Partiya AKP diwaze ki bi hikûmeteke ava bike ama vê avakirinê de CHP hebe MHP hebe naxaze gu HDP jî hebe û Partiya MHP jî naxaze gu HDP û bi avakirina hikûmetê de cih bigire CHP tenê dixwaze gu HDP avakirina hikûmetê de cih bigire. Guri xeberê mestandî ve hikûmet bi AKP û bi MHP tevlî hev çê bibe.
بله که حکمت او هر دو بویر درکتن حکومت که و دستاوردانه که ده هندوری سوری ده جعالیه کرک ماشیوا اف ده کشه ناهیلن که کرد لحکومت گر ببن چمکی پکه که جی دمک بره گفل ترکیه خسته بو و روشا چارسری آشتیه جی دکوه مترسیه که راست براستی یعنی گاوا ترکی ناغازه گو لسوری لروجا و کرمات پیش بکوین پیاده و یه پیگه خاباش بنرخینن خاباش مزن بکن لیوار راستی جمع پولیتیکا که نباشه یعنی گرک ترکیه لروجا و لکردا نترسه گرک کرد و ترکی حورا به هم ولاتی به براتی پولیتیکا که باش بکن روزنامه‌وان ج باجار کرکامیش حکمت دورگون گلک سپاس بو هفدیتناوه پارتیا دموکراتا پیشورو سوریه و د کنگره که خود ده لقامش لو دارخسته بو تیدا وکشاندن خواج انا کسی تکس کرد. ده داخویانیه که چاپمنی ده هات دیار کرن که جبر ناکوکی نافخایی دنابر وان و پارتیان دن این انا کسی و همو اندامین خواهی ده کمیته انا کسی ده وکشاندن. ده داخویانیه ده افتشت هات گوتن. جدسپیک دامزراندن انا کسی پارتیا ما سیاست که پراتیتیک لگوری و روشا دمی دمشینه. سیاست ما دوری میجی از ازیه و د باوری ما دا اف سیاست لگوری برجواندین یکتیا کردان بو. دامزراندنم انجمن ده حتا انا تشتیق بیتر انجمن عمل ترکیز دکر لسر دوار اجرایی ده بو ندوار سیاسی ده بو. يعني ناكوكي ما يجهبون ده جماعة اجتماعي كردي ده ناكوكي سياسي بون بقدر ما ناكوكي إجرائي بون شلو هر حزب هر بارتي كاره بجي خوا ده كوميتا كي تبينه وبيتر كوميتي جي تنافسي بود نا مجلسي ده جانب السياسي ده وقت داخلية مجيد هاتي ملتزما بقرارات سياسية كونغرس يستندي والجماني جيستندن ملتزم به لأب سياسة الهندري جبينا انجماني تشيبو آكي ام دستي هردو بطويل انشبو چار كسي نزيد التربيات وكسي نزيد التربيات دوي كوميتي ديات عادة ام لجمع تشتكي مرفوض وانجمانا من ناكي نتبقونا آكي ملتي مهي بياجيب فيه أفسي صالوني جعمري انجمانا اجتماعي كردي درباس بو دوان سي صالوني بعد حركي ماسيك مدنا خردهش لما وعد ذهب مسوز ذهب مبود إجابة هر تشتي أمي بكري واكي ماسي خوا سراس بكن بديتنا خلقي خو بديتنا ملتي خو بهاندنا ويج علاج أم تسعد بيجن بحرمت أمي بي موقف خوا بباراستن جبو أنجمنا خوا ند دريق أم إسائي إشاندنش أنجمنا خوا بكن قلت لكي مفاجأة بو نجبو خاطري دنگا بس أسكارم ببيجن قلو چما مثلا هواني بدا كسي بينجي له صوتا بينه چما بارتيا بيجهرو ويجي دوسي صوتا بينه ويكيتي بينجي وحي صوتا امشي برا بينجي بحف صوتا يعني برا يك دو نتم نوي توجهها محرسيا دبايا اما جسچلو تي آباكرن ومتبدا جعلان زانين چيبونه چلو لفلان داري خاطر اختيار كرن چلو انساني سر بخوا ايك براستي ولو دخص كتاب الانجمن ببه دي اساليب ممارسات خاطر كرنش احزابا جوان تيتنا اللي كتاب بين الجمانية بيش بويناجي طاقات حقيقية مستقلة جخورتا جيجيني حتى إمكانات حزبان مادام تيكا بالمنافسات كده تبيجي يقول أم مجلس العقدين سكنه أم بذي أسلوبي أم حريسنج أم نما بردوام بكن جبرت معنا وتقوج مجلسير نامي ده کنگره که چاپمنی دا کو پشتی جیوین امانت گشتی انا کسا حاصل دارخستن و لسر تیکلین به تف دمیرا سرو که انا کسا ینو ابراهیم برو دیار کرد که انا کسا حول ده به تف دمیرا گلک پرسگری کن چرا سر بکن ده پیش روژه دا ایرو ما ده جواتا امانی ده هنک مکاتب گدوه ده انجمانی ده هاتبون هل بجارتن بداوی نبون جبرگ هنک جوان مکاتبات دوابو قد امانه دبین هالبجارتن ایرو ما اوجی بداوی کرن
ويك جوان مكاتبة مكتب رئاسة الأمانة رئيس الأمانة هات هالبجارتن وداوية شار هفالجي ده مكتب الأمانة ده هاتن هالبجارتن هفالي ما إيج هاتن هالبجارتن أزوك رئيس مكتب الأمانة إبراهيم برو هاتن هالبجارتن هفالا ما فصلة يوسف ودكتور هجار حسن وماموستا أحمد سينو وماموستا خليل حسام هاتن هالبجارتن جبو مكتب الأمانة ام دزانن کارێک پێشیامە کارێکی گەلێکی گرانێ کارێکی گەلێکی زەحمەتێ ئەنجومانە گەلێک تعبدی دفترا چووی دێ هەنێک کێمانی هەنێک زەحمەتی هەبوون ئەم دزانن دەرباسکردنا پێشە ڕۆژێک پێشیامە وەک ئەنجومان بتەواییژی ئەم وەک ڕئاسەتە ئەمانێژی کارێکی گەلێکی گران لە پێشیامەیە ئەم دزانن وێ گەلێک زەحمەتی تێد هەبێ ئەمێ هەمێ جهدێ خۆ بکەن بە ئالیکاریا هەواڵی خۆی ئەمانێ ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی بە ئالیکاریا ملەتێ خۆ ئەم کاربن وان کێمانیا هەنێکی دەرباسکن و ئەم کاربن تشتێکی لە گۆری هێویە ملەتێ خۆ دەبێ دەما زەحمەت دێ ئەم چارەسەر بکەن بولتن ئەمە بەردەوامە ناوبەرەکە بچوو گولۆڤەگر دریا هەمی ئالاڤین را گەهاندنێ ده ئەم بوەرەنە هەر نوچەیەک گەلێک شرۆڤەیان دەدا ئەگەر tu bixwaze nas bike ji dora te çê dibe Gulaliani Orient News bajarê Girkêlekê سعدون السين اورينت نيوز دربسيه Sîpanderê ji bo Orient News Swêsra شێروان مەلە ئەبراهیم ئۆریەنت نیوز هەولێر جوان الكردي أورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو Orient News فيينا أكرم صالح أورينت نيوز حسكي جوان إيبش اورينت نيوز عفرين إمال كرد أورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى أورينت نيوز برلين ولاد بكر Orient News ji meydana azadî li bajarê Kobanî Bultena Kurdî di Orient News de یەک و بihîstiye نەوەت یەک و دیتیە هێزن یەپەگە لە باشووری کۆبانێ و عین عیسا پێشوا دکەون و لە حەسەکێ هەژمارێک تاخ و گەڕەوا چەمێ خابورێ کۆنترۆل دەکەن. کۆڵاندنا خەندەخین سینۆری ji hêla Tirkiyê va didome û AKP bê ku li hedefe vegere dê hikûmetekê li gel CHP û MHP pêk bîne. Sınır ötesinde Parçebaneke nû û têkdaneke nû ji tevgera Kurdî ra Partiya Pêşverû û xwe ji enekese ve dikşîne. Hêzên pêşmergeyên Kurdistanê êrişeke berfireh a Daişê li bajarê Şengalê têk birîn û her wiha balafirên şer ên hevpeymanê jî cihên çekdarên Daişê li Kelaha İsmaîl Beg û Seyda Zeynep bombabaran kirin. Fermandarê Lîwayê Danzan a hêzên pêşmerge li başûrî Kurdistanê Emîd Ezzedîn Seîdî ragîhand ku balafirên şer ên hevpeymana navnetewî navend û çeperên çekdarên Daişê li Kela İsmaîl Beg û Seyda Zeynep li rojhilatî bajarê Şengalê bombabaran kirin. Fermandarê Lîwayê Danzan a hêzên pêşmerge li Şengalê her wiha amace bi wê yekê jî kir ku di encama bombabarana balafirên hevpeymanê da
هەروەها و دا ئەنجاما تێکچوونە ئێریشی نوان ji aliyê hêzên pêşmergeyê da zêdetirî 5 çekdarên Daişê hatin kuştin. Berdevkê Wezareta Derveyê Amerîka ragihand ku Amerîka rêgirî û li til welatiyê nageriye ku çekan bû hêzên pêşmergeyên Kurdistanê bişîne, belkî Amerîka û welatên hevpendiya wê jî çek dana pêşmergeyan. Berdevkê Wezareta Derveyê Amerîka John Kirby derbarî ku Amerîka rê nedaya welatên Kendavê ku çekan radestî pêşmergeyên Kurdistanê bişîne tekez kir ku ti agahî li ser vê pirsê li cem wan tune ye. Belkî Amerîka welatên hevpeymanê bi xwe çek dana pêşmergeyên Kurdistanê. Lê belê amaje bi wê yekê jî kir ku ew dixwazin bi lez riyeke bû peydakirina çekan bû pêşmergeyan peyda bikin û ew rê jî di ve hikûmeta Iraqî re be. Wezîrê pêşmergeyan ya hikûmeta Herêma Kurdistanê Mustafa Saîd Qadir got ku di salekê da û di operasyonên hêzên pêşmerge û êrişên asîmanî yên hevpeymanê da zêdetirî 14,000 çekdarên Daişê hatine kuştin. Qadir got ku di tekuşîna li dijî Daişê da 1212 pêşmerge şehîd ketine û hejmara birîndara jî derket 7000. Ji aliyekî din ve û li gorî agahiyan ku hêzên û koalîsyonê dana pêşmergeyan di operasyonên hêzên pêşmerge û êrişên hewayî da ji 14,000 zêdetir çekdarên Daişê hatine kuştin. Qadir got ku li Iraqê herêma ku Kurd lê dijîn ji sedî 95 ji Daişê hatine xelaskirin û ragihand ku dê pêşmerge beşdarî operasyonên Musilê jî bibine. Berpirsa li qêşardaniya Partî Demokratîk Kurdistanê PDK ragihand ku rêxistina tundireva Daişê li ser sînorê navçeya Til Eferê bi ser parêzgeha Neyneweva navandeke leşgeriya taybet bû rahînankirina zarokan vekiriye. Berpirsa li qêşardaniya PDK li Musilê İsmaîl Recep Duh ragihand ku Daişê yekemîn navenda rahînankirina leşgerî bû zarokan li sînorê navçeya Til Eferê damezrandiye û behsa wê yekê jî kir ku navendeyê bi navê Eşbal û hejmareke mezin ji zarokan ji parêzgeha Musilê revandîne ku temenê wan di navbera 10 heta 15 salî ve têne rahînankirin. İsmaîl Recep ew jî aşkere kir ku piştî zarok li fikr û ramanên Daişê têne perwerdekirin û dûvra jî li ser coreyên çek û teknîkên şer têne rahînankirin. Li aliyekî din ev bûye demeke li kampa Domîzya Herêma Kurdistanê ku di navbera penaberin û rayedarên kampê rû didin xanî an qewatî nakokî rû didin û li gorî ku Orient News ev mijar şopand penaberên kampê dibêjin ku xanî di riya gendeliyan an bertîlan têne belavkirin. Rûd İbrahîm ev babet şopand û ev rapor ji me re amade kir. Berî demekê hejmareke ji kertên plankirî 65 xanî li kampa Domîzyek û Domîz 2 ava bû. Ji bo kesên di nava kertên berelayî de jiyan dikin û ev e çend roj golser van kesan belav dibe. Lê hin penaber ji belavkirina van xaniya ji aliyê rêveberiya kampê de nerazî ne û wan tohmetbar dikin gogohdanê li halê wan nake. لو كان مع الرادين هواي تجاري عمالين يجي سقطت وين باب الفايده كذا شوف كم سنه 2013 ما شهرات ذات مدري ودار كم عائله يجي حرد نامدنا او جمال راستا السيفيج بكردستان يتكن سرق مسعود كم جمرت شارك يمكن تزانين گو پروژه بلافکرنا وان خانیا بتایبت جبو کسین جسالا 2012 ده هاتنه تپشره خلکین گوجده 2013 چاردان ده هاتنه همان دمه ده کسین نخوش و خودی پیوستین تایبت داخوازیش مسئول مازن كان ودنگی ما بيجي هو از 2013 والفدي از معاقب وعائله من الفرا باب من اول حميل فرن ومرت كم فايده وكاس خدي منين من الخويك الفايده از 2012 حوالي قشوان جوان بردر كتي السنه وين باب فايده وانا حقي خدي وفا كرتامي معاقاجي هي هكا بو معاقبونجي كرتامي معاقاجي هي جبوتش ریوبریا دومیز جالی خواه دبیجن اول گوری یاسای ناو دولتی جبو مافی پنابران و
و درستکردنا ژیان و جهê akıncîbûna wan kar dikin. يعني من نادي تشولاتكو بنابر جه خوب اختيار بكاتن حقيقة جه أفنا شيون حكمات إدو ريك خرادن أفا هات يكلن ويقول أفا وقت جهويل فيرنا بول جهويل دوميز دو هبيت يعني تش غازندات دانينا أو بلا بتشتا دوميز دو أفا همي ريكا ده قابيا جنينا يعني تشين سردان مروفيت خوب كان هاتن شونه بكن اف هیاما چند روزانه ناکوکی نافبرا ریوبریا کامپی و هن بنابرین دناوا کرتن برالایی ده جیان دکن رودانه و ده انجام ده تانها چند کس دبن لی پرسینه دنه گولدجی وی بریاره رابو بون. پشتی آواکرنا کرتن پلانکری لکامپا 2001 و 2002 پلانا ریوبریا کامپی او بو کرتن برالایی نمینن. لشویه بلافکرنا وان کرتان نجی رازیبونا خلکیه. لو ما انها اوجي غازنان دكن جي كامبا دوميز رود ابراهيم اورينت نيوز جه دورن جور بجور جهري من كردي لسوري مع هجمارك جالاكي وكورتين وچه دفير راپور دا آماده کرنا ام تماشا بکن لهرما تل ابيض رخصتنا روجاوا يا اليكاريان و با اليكاريا رخصتنا خوارنه يا ناونتويره 1000 پارن خوارنه لسر 405 مالباتن هرم بلاف کر دسته کاروبارن جواکی یا هرما کوبانی جبریا سه روجان و لگنده امبت دست بکار و خباتن آواکرنا کامپک جبو کوچبرن هرمن کوشر و پفچون لهنه پیشوازی بکه آب و الکتریک پیدا کر و کام وکرن ده دست بیکا وکرن ده 75 مالباتن کوچبر تی ده هاتم بجیه کرن و تانها پنجی کون هاتن وکرن و دماکو کوچبرن دنورن ده کونندن جی بین وکرن د چارچوبه فێرکردنا زمانی کوردی ده شاغê tevgera ziman û perwerdeyê ya herêma Dêrikê amadekariyên vekirina korsên perwerdekirina zimanê Kurdî yên sê astan û amadekirina mamosteyên zimanê Kurdî dike. Wezareta Tunduristiyê ya Herêma Kurdistanê û bi alîkariya bijîşkên Asturyayê re 30 ton derman û pêdeviyên tunduristiyê şandin rojava her wisa alîkarî di kamyonan de hatin barkirin û îro di deriyê sînorê Sêmalka re derbasî herêma Cezîrê bûn û ew radestî heyvasor a Kurd kirin. Hevzem li Hesekê jî şaxê rêxistina rojava, alîkarî li malbatên ku ji taxê Neşwa û Xwêran ên başûrê Hesekê koçber bûne û li taxên Bakurî başûrê Hesekê hatine bicihkirin, belav kirin. Alîkarî ji betanî pêdeviyên zarokan û xwarinê pêk dihatin. Di çarçoveya alîkariya Kobanê de, rêxistinên Almanî kampaniyek bo avakirina nexweşxaneyekê li herêma Kobanê vekên vejandin. Her wisa dê divê kampaniyê de alîkariyên tunduristiyê jî bo navendên bajêr werin şandin. Di dawiya bultana me de dubare kirine sermicê. Hêzên YPG li başûrê Kobanê û Eyîna Îsa pêşve dikevin û li Hesekê hejmarek tax û gereva cemê xabûrê kontrol dike. Kolandina xendeqên sînorî ji aliyê Tirkiye ve di doma û AKP bê ku li HDP vegere dê hikûmetekê li gel CHP û MHP pêk bîne. Sınır ötesinde herhangi bir durum söz Parçevaneka nû û têkçûneka nû ji tevgera Kurdî re Partiya Pêşver û vê carê Hacı Enekese vedikşîne. Bultana me li vir bidawî hat heta bultana siba her şad û bextebar bin.